na ngewasia mabosi. Yes. Mala maingi mabosi moka kwangelekanya lawe kala muthuko mimuno. Ukutona ikalona muthuko miita ndatu mwako mwe ukathia mundu ni tawatwikie family. Muthuko mwe kala nake muno withia ni tawatwika family. Na uyimwikia uyithia ona no we uthuko mako ilobi nacho kibeti kiko ya musi. Kibeti no kitie muthuko miko musi. Kikoko ko ilobi nyeyo itatu kola kwe muome. Mutitwa muthuko miko ya musi ndo mundu mo trust mundu mwe kalite nake. Lakini athuko mya ingi ni matumia opportunities kungea maboss mo. Uyithia kwangelekanya thani pandu ta biasala ni mubingo itakwangelekani uyedi amundu kumione mwa mubunde ise we ya na ni worani ya business yonela mutebo kwa umundu kumione we ya esi mbesa ba ilikata mbesa ilikasi anata ba kwa mwaiti zo basi mbesa si anata na uyedi ya umundu kumione watu me opportunities kungea boss wake kano kumbe si ni tuandika hawa adukumi uyezi wa mando zinusia kuyedi itebo kumbe si angeiwe na ndese usia na uyedi ona mala maingi ndo tonoma nae toke ndukita angeiwe no ndo between lawe lo chona ya mwiso ona bala wa manela kana icha ne kebo ni wandikita adukumita elika no atatu so ndo mandacha endie na wiba lakini pe mabina mabika okay ya mudhu bosi wa mana nganyano ngeiye kina nganyano ngeiye kina ila wa mana mudhu kumi wa kuno ngeiye wa ile chakwe kana tanake ozione kumubuta kana ni kumusikata. Mambo ni matatu kwa mundu wangai, kwa mundu wa kawaida na kwa boss musio. Ila wewe ya mudhu kumi no kungeiye ni kutengemea kungeiye kiwango kiana tetambesa kana chilobia. Number 1 nye kuoni wakwa ki mundu kuyi tetafai boss mundu sio na sometimes pia ndo mazawadia ini ni kutengemea kingi kidiata. For example yikalanya na ndoma drug abuse anduma utumi dani ile rehabilitation center kana yikalanya na mwana ke una tumie ndawa sia kumile ikamubengisa kana ikamwana anga kiliko wethe akoyete mbesa tangilima nele ngilima natatu ukita umukoli yae ula umbodhe yeno makalea nise no kawaida no male makana makoi aya ndete ile itialile makakwete ile itialile malia mao kunenga ne makwete yae ukita ukali kama kautungila ile itialile after moya mbesa ile moyige makakunenga pe kingi chakeli niwete te yuki ki maisha mamundo udhikalanya na ndoma muthembosu wethi akuthi mbesa otangili othia na 50 ukita umaza wadi aya no yumundu tewa ukamanenga tangili 5 no imya maikambelo kuya wetha wamina na namo kwa mundu wa kawaida kwa mundu wa kawaida utana mathina mundu tana jonge thuku yu kwa mundu wa kawaida ukuyite wethi ano ukuyie kila wikaniki mundusu waile kwamba mana kwiko kunikili kindu chambe uchunguzi wambe ukamana kanani wako wethi wethi yani ukuwethi mbele yako ona ndo katine kumutila musalani mundusu waile kumubuta yani niki mundu ni wako tukuma nako na mali lo yakumandite niyo winake mwende na umamba mali winake ayutethese kuthukuma na ayuka aikuye ya mali yaku kila cha maana waile kwika ni kuputa mundusu yani waku akauma ni wethi wa wende na usonga na mbe au tungite netina na kwa mundu musio wethi ambipe pandu pathi nai no ndabala pe boss yokamwe boss ni usio ndui niki 1 2 3 ni na ki na neti hapa iliona lakini kwa mundu ukungea yani waku ulothukuma na wethi ape uchunguzi weka waku yana kana ni wewe uthie mali yaku mwiyo ula wibo ni wako mubuta nundu ndona kuja kingi ukaende ana ukitila mbeza musalani uzu ni kweli wa maneno kwa uwe kama mundu nokukothia ni mundu musio na yeye sawa naye na kipandi naye na kila kindu ona tukati ndio mwenye utila musalani kana chao mundu usu mubuta yani ogu akadele mundu la waile kwitha thoko mimusio nulo thoko mabandu ena ndoto cia kwisa kwitha na wiya tosu kana undu wa mwene otoma kumela maisha ni make lakini ti mundu akuka kungea tuiminu kilia pe mwana onandi